sve, ja sam Sanja i dobrodošli nazad na moj kanal. U ovom videu pričamo o Sephorinim karminima, tačnije Lip Stain tečnim mat karminima. Konkretno pričamo o ovom setu, prazničnom setu, gdje dobijate 6 karmina za 3740 dinara, dok je jedan karmin kada kupujete ovako posebno 1500. Tako da danas ćemo malo pričati više o njima, reći ću vam moje mišljenje, moje iskustvo sa njima, tako da ukoliko vas zanima šta ja mislim o ovim karminima i da li je vredno kupiti ovaj set, vi onda nastavite da gledate ovaj video. E pa kao što rekoh, u ovom setu se nalazi 6 različitih boja. Ovako one izgledaju i prvo što ću vam reći najbitnije jeste da setovi dolaze samo u ovim nijansama, vi ne možete birati nijance, niti postoje setovi sa drugim nijansama, tako da, set, kao što sam rekla, košta 3740 dinara i sada ću, dok budem pričala malo više nešto o ovim karminima, vama pustiti klipove kako sam ih nanosila, prosto da vidite proces nanošenja i kako to izgleda, da li nešto flekave, da li se lepo nanose, tako da sada vam puštam to. Prva i najsvetlija nijansa u ovom setu je u broju 73. Što se mene tiče, ova nijansa ne sviđa mi se kako stoji na mom tenu, nekako je previše kreč roza i meni ova nijansa malo puca. Tako da to je moguće, jer su mi usne jako suve zbog terapije Roakutanom i znate da mažem non stop. Međutim, ova malo nijansa puca na mojim usnama i ne sviđa mi se kako to preterano izgleda, ni kako ona izgleda na mom tenu. Ali kao što vidite, super se nanela, samo eto što kažem, malo puca. Sljedeća nijansa je onako tamno ljubičasta, zagasito, kao nešto između brown ljubičaste, a ova nijansa je u broju 23. Ja volim ovakve nijanse, međutim, opet konkretno ova mi se nešto nije svidjela kako izgleda na meni, jer ja obično ovu nijansu mešam sa još jednom svetlijom, pa mi to nekako dođe idealno, ali skroz ok mi se nanela, nije bila nešto flekava, odnosno nije se nanosila negde više, negde manje, a što se tiče pucanja, također mi je malo pucala, ali kažem vam opet, to su moje usne i to je to. Zatim prelazimo na ovu jednu topliju, ne mogu da kažem narandžastu, ali jeste onako podosta topla narandžasta nijansa. Ja nemam ni jednu ovakvu boju u svojoj kolekciji i također na meni se ne sviđa kako mi stoji. Što se tiče ove nijanse, ona mi je malo pucala od prethodne dve, a ova nijansa je u broju 79. I već sam se kod ove treće uplašila da nešto ne valja sa ovim karminima, jer su sva tri onako podosta pucala na mojim usnama, tako da sam pozvala svoju sestru da ona isproba na svojim usnama, međutim na njenim usnama je to skroz izgledalo ok, ništa nije pucalo kao na mojim, tako da znamo da je to do mojih usana, a ne do karmina. Sljedeća nijansa koju ću vam pokazati jeste u broju 06 i ova je već neka onako ljubičasta, ne znam ni da opisujem nijanse, evo ovdje ćete vidjeti kako ona izgleda na usnama. Od ove prethodne tri koje sam nanosila, ova skoro da uopšte nije pucala na mojim usnama, lepo se nanosi, kremasta je i ok mi je na mom tenu, s tim što ja ne volim ovakve boje na sebi. I sljedeća nijansa, vrlo popularna ukoliko pratite Sephoru i generalno ovaj beauty svet, Lip Stain u broju 01, čuvena crvena nijansa sa plavim podtonom od koje će vam zubi izgledati onako malo belje. Znate da je dosta hvaljena od strane svih devojaka. Meni se nanosi lepo. Ja sam, moram da napomenem da sam sve ove karmine nanosila bez olovaka, prosto da vidite samo njih. Ja generalno ovakve crvene karmine nanosim
preko bordo olovke koju nanosim u uglovima usana i samo onako po krajevima, tako dobijem neki blagi ombre, odnosno blago osenčim usne pa mi usne izgledaju lepše. Što se tiče ove nijanse, uopšte mi nije pucala na usnama. Za razliku od one prethodne dve koje su mi baš pucale, ova nije nijednom pukla. I također su mi trebala možda 2 sloja da dobijem tu nijansu koju ja želim. Kao što rekoh, volim ove nijance na svom tenu, ali samo ih koristim sa dodatnim brown, odnosno bordo olovkama. Sljedeća nijansa koju imam jeste 99 i ova nijansa koju ste vidjeli u prethodnom videu, ja mislim. I to je ona tamno ljubičasta nijansa koju sam ja morala da nadogradim i ovog puta sam je nadogradila. Ubrzat ću vam samo prosto snimak gdje stavljam karmin jer nema potrebe da sedite 5 minuta da gledate kako nadograđujem karmin. Koliko puta, u odnosu na to koliko puta sam nadogradila ovaj karmin, on nije toliko popucao na usnama, u stvari nije uopšte, tako da je to jedan plus. Baš sam se plašila da će baš ozbiljno da popuca, prosto zbog toga što ima više slojeva. I ja vam možda preporučujem da ispod ovog karmina ipak koristite olovku jer će vam biti lakše i možda će boja biti ujednačenija. Dobro, to su tih 6 karmina koje sam ja vama sada pokazala i ispričala nešto o njima. Možda i ovako da ih vidite, čisto je to ako vas zanima, možda niste dobro vidjeli na usnama. A ja imam ovdje par zamena za ove Sephorine karmine. Moje mišljenje o Sephorinim karminima jeste da su ok su. Da li bih dala za njih 1500 dinara? Verovatno ne bih. Zato vam i preporučujem da kupite ovaj praznični set od 3740 dinara. Da ukoliko želite da probate, da kupite da probate. I ja mislim da ukoliko niste šminkerka, možda ovo nije set za vas ukoliko ste svetli kao ja, jer nekako mislim da imate 3 nijance, bar po mom mišljenju, po mom ukusu, 3 nijance se meni uopšte ne sviđaju na meni, ali prosto bavim se šminkanjem i sigurno ću ih iskoristiti. Tako da vi ukoliko se ne bavite šminkanjem, možda da nađete drugaricu koja možda voli te nijance koje vi ne volite, pa da zajedno kupite ovaj set da podelite, a već ukoliko ste šminker, to je onda ok. Kao što rekoh, ne bih dala 1500 dinara za ove karmine, možda za ovaj crveni, međutim sada ću da vam pokažem i zamenu koju imam. Ne bih dala 1500 dinara, ali mislim da se ovaj set isplati i nije mi krivo što sam ga kupila, baš onako suprotno, sviđa mi se sve što sam dobila u ovom setu i sigurno ću iskoristiti. A sada ću vam pokažem 5 golden rozovih karmina koje sam ja našla da su možda onako približni ovim karminima. Tako da ću sada to i da vam svočujem ovdje. Prvi koji imam jeste Golden Rose u broju 01. Nisu potpuno isti, ali složit ćete se da su skoro pa isti. Dakle, ovaj ovdje koji se malo presijava je Golden Rose u broju 01, dok je ovo Sephora 73. Dakle, ovako. Primećujete da je ovaj Golden Roseov malo više na rozikastoj strani, odnosno možda je malo tamniji od ovog Sephorinog, međutim ne mogu to ništa da kažem dok se ni ovaj Golden Roseov ne osuši, ali priznajte da su skroz isti. Što se tiče formulne Golden Roseovih karmina, ja volim njihove karmine i dok ovako imam suve usne, stalno ih koristim i nemam problema sa njima o pucanju, ništa slično tome. Sljedeća nijansa koju imam iz Golden Rose jeste broj 24 i nju poredimo sa brojem 23 i nećete verovati koliko su slične. Sad uzmite u obzir da ja ovdje nemam skoro ni malo proizvoda, ali pokušat ću da nadogradim što više moguće, da vidite punu boju.
mislim da je to ok. Dakle, Golden Rose u broju 24 i Sephora Lip Stain u broju 23. Ovo je Golden Rose, ovo je Sephora. Sada, malo vam Sephora deluje tamnije, prosto zato što je osušena, odnosno skroz je mat, a Golden Rose je tek nanet i ja ga imam onako baš malo, tako da nisam mogla još da ga nadogradim, ali priznaćete da su nijanse skoro pa potpuno iste. Jedina boja koju nemam da vam pokažem jeste ova u broju 79, kao što rekoh, nemam ni jednu sličnu ovoj nijanci, tako da to preskačemo. Sljedeća nijansa je ova u broju 06 od Sephore, dakle ova ovde, a za to imamo Sephorin, ne Sephorin, nego Golden Rose u Carmine u broju 03. I oni nisu toliko slični, ali opet vidjet ćete, mogu da priđu jedan drugom. Ne, obrnuto. Dakle, ovako gledate. Vidjet ćete da je ovaj Golden Roseov malo tamniji, ali ja mislim da to možete da sredite samo nekim svetlijim karminom ili čak i korektorom. Dakle, ovo levo je ovde Sephora, a ovo desno Golden Rose. Kao što rekoh, još se nisu osušili, tako da izgledaju još više drugačije. A sljedeći je ovaj Lip Stain u broju 01 i za to koristimo Golden Rose u broju 09. Ja sam od uvek voljela ovaj karmin od Golden Rose-a i vidjet ćete koliko su potpuno iste nijanse. Zašto meš? Dakle, Lip Stain broj 01 i Golden Rose u broju 09. Opet ću reći, ovaj ovde desni je još uvek vlažan, nije potpuno mat. Evo, pogledajte, nijanse su potpuno identične. Dakle, ukoliko želite da probate Lip Stain u broju 01, ukoliko želite da probate nijansu, onda probajte možda prvo ovu, pa se onda odlučite za Sephorinu, ukoliko želite da isprobavate. I da, nisam napomenula da su Golden Rose-ovi 500 dinara. Tako da, evo. I ovaj zadnji koji imam, Lip Stain u broju 99 i za to koristimo Golden Rose u broju 15. Nisu toliko slični u smislu, ovaj Golden Rose nije toliko taman, međutim može da mu priđe, onako baš. Pogotovo ako samo stavite, na primjer, crnu olovku ispod ovog, onda ćete dobiti istu stvar. Dakle, desno je Golden Rose, levo je Sephora. Vidite već da je Sephora baš onako tamniji, a ovaj Golden Roseov svetliji. Prosto vidi se da je onako više ljubičast nego što je crn. I ja to samo rešavam samo sa olovkom za oči i to crnom. Uokvirim usne sa njom i onda nanesem preko ovaj Golden Roseov ljubičasti u broju 15. Tako da sam eto želela da vam predstavim ovaj praznični set iz Sephore. Svakako se isplati, svakako ukoliko ste već preprobali Sephorine lip stainove, a nemate ove boje, a svideli su vam se, obavezno kupite ovaj set, jer kao što rekoh, baš se isplati. Jedan karmin njihov onda dobijete za nekih 630 dinara otprilike, dakle samo 100 dinara skuplje od ovih Golden Roseovih karmina. Međutim, i Golden Roseovi karmini uopšte se ne šale, stvarno su dobri, tako da eto, dala sam vam dve opcije. Ukoliko baš volite Sephoru i baš bi želela da probate, obavezno kupite set. Ukoliko vam se sviđa, a ne želite da odvojite toliko novca, ili prosto želite neku nijansu, ne želite ceo set, uzmite neki Golden Roseov karmin koji sam ja ovde eto pokazala. Tako da, eto, pišite mi ukoliko vi imate Sephorine ove tečne karmine mat i ukoliko imate Golden Roseove, pišite mi koji su vaši omiljeni. Ja sam prosto više vezana za Golden Rose jer ih dugo koristim. Sephorine sam upoznala skoro, tako da pre uopšte nisam probala njihove karmine, tako da sam još uvek
pod utiskom nekim razmišljam da li vredi, ne vredi, ali eto, pišite mi vaša mišljenja, želim od vas da čujem šta vi mislite o ovim karminima i jednim i drugim, tako da ukoliko vam se dopao ovaj video, obavezno ga lajkujte, ne zaboravite da se pretplatite na moj kanal za još ovakvih make-up tutoriala, odnosno recenzija i make-up tutoriala, a mi se vidimo u nekom od narednih videa. Pogledaj, potpuno iste boje. Samo taj ljubičasti drugačiji. Ovaj ovdje, da. Da. Ostali ima. Da, ovaj Golden Rose je tamniji onako, a ovaj Sephorin je svetliji, međutim... Ovo je još jedan ljubičasti, jedan roza. Da. Ovako. Divno.